Kiramtang jang mini pain koresir kep arni Rongkhang constituency angkang Rongkurui pathuak lamalong Rongkhang BJP Mondol Committee atum cepatir piponsi BJP along kaching bedonamai kangni bangso kaching bedonamai along Rongkhang BDC chairman Khonsing Tokbi kachari ponalong aluhisar po manpen KAC CM Tuliram Ronghang kachetong dunalong MLA Dorsing Ronghang EM Mongol Singh Timung MP Barim Horen Singh Be BJP WKA DCM Mepu Rodi Ronghang atum chetong dun rinti Labang so kaching bedo na malong APHLC Racharia Songpen bang paro sir kebrain koi Congress a Songpen bang paro hinira thomkep kadokave bang suri sira paro isira bang phoke patum BJP along ching bedun si pidong asai tikidu Nonamat APHLC Aracharia Songatuma Banke, Rat Apan, Tan Kapachubai Lok Palama Banke, Rat Chini Pamilo. Laso Joksi, Non Malom Arnibanga Matsi, BJP along, Nankaching Bedo Namai, Do. Lasi, Rada Tumta, Nona Banke, Lule Lopusi, Ning Japon. Konkera isi, Bang Suri Sira, Bang Palopira, Konkera isi. APHLC Ongailo, APHLC Apai Banke, Bang. Haru krisi ande kesalsi paten ba bakian ke Congress lo kasalan tunta me da anche pau buno tim kan jong no ke parti lo yang dapat silang da ke jubatera ke haina buchi la pen ke da ke Argentina BPA ka IPL la ke akan konsensi komite presiden la ala tu ke tio parti dan tio pen si BPA lo yang dapat la silang Presiden kompopi na bang ke Singason long Singason konsensi bang ke bang sulit tiga puji na bang Singason na konsensi bang ko media ni bang temple la kon bitere ke sido continue lo la soben ke borjana konsensi duar bang Nilihem Enforcement Director ke bang palama bang ke ahokali athe thangalam avipin pen ke kosonsi idiatum ke bang po Jongsi bang pulote niliphan nang birtaji lasi Nilihem ED ke bang puke thangnat ang thegave lake kapachobai alam chot pusi CM Ronghang pen ning Japon ni thanga proman ave lake aning kere pen ka pincha English pen pulo lake English ko buanda lo Nilihem ta kali ko ED ke bang ipine aron ma thangna ave ED bang i pulo nge niliphan ang birta nei thangna ave la hai ke la sinomolona to thegong lo Congress la pen APHLC Neng dulu, nasi olah la drag news tapi kisman news atau kata kelang tabuk, kalau itu mungkin hai kurban News Report KTV News.